16 East Shillong Constituency Block Committee harangkat kajinga trelang bat ke NPP Shillong City hapok kajinga lam uba Anthony N. Nongbri kumu working president NPP Shillong City kai beteng ban kener kiti jingya rap sheki nongshong shnong kathan malki haka arpo artarik ujileu arhajar arpowei ke NPP 16 East Shillong Constituency Block Committee kala ajing yarap daki marbam shaki saw phongut ki nongniah kali kamai ki baladu ban kamai haka jing khangdam namaru khnyang COVID-19 haka ju kapor ke NPP 16 East Shillong Constituency Block Committee kala let ajing yarap ru shaki arpo teli ki long yeng haka shnong dong malki damma tani kong siap nga ayu gibli namaraka cingku gula pernah ini mah yang ini perlok kibedon lang apa ka NPP jong kaneka malki kaka cingya snok tai dak cingya no senyang tengi ndir cuma nama dak cingya no senyang tengi ilala ban yarap ya kato kan itele kilong yang snok bat kuncuro mentang perkat abang idang don kala ban ya ai cingirap tengi kenmau ipisia ki perlok di balong ki nong yarap ya ka snong katau ka kali lawan kamtam ha kapang ka sitom aka bugum kane ke por badon ke cingpang sistem sanangin mare ni habe puni ke siai ti bro lo chong ko snong benong ya lista minum la banyo kali private ha keban kong digi utu keban kong digi taxi nasional kenapa kadang ngasu ba kum kadak kacing sungu ya sia na kabenta kacing sakri chok sia nadan kiti sakli snong namal kipon sakli snong bat kum ta ter habadon kam bro snong kum kadak kacing sungu na kaling chongi kum ke NPP jong kaneka 16 East Shillong kantam jongki nong trekam jong kaneka malki ni terwa pe kaneka cing ai ke barit ya nangi imla araban le ke ngi bakraw lan ke bahe re cing terwa ke barit ya ban ai sia bat ni ong re pe bangi kloy banyak terang bat pe hakino kino kikam ka ba pe sia pun ka asen pidun kam hadin aku da tang ni kini tien ya ai ku beli pe sia bro fight belai don hakane ke por bat ni gitu ki bamla araban man ro ma ba beli untuk ku ya yang kesem tu pisia unai pe ya kecingkot cikha ba pinang la ban kamai hakini kisngi benang wan ba bandon ya kacing skam ba kani ka klam ka di ban kutno tang ta tien beli sebut kata kale malam kyrpad kalian zongai makin siew ha makin mak khyndiat ya ka jing siew zongi di driver di kali di bandu ya kali maka la kata ha asnam kemdai ka ba kabaya sup bagi orang bangin tu siew ngilak ban tu jadi siew yang ni kalau kabah ha kamdai kabare nama khantam ka insuran ni ka kali ka insuran ni hasil hadu kumno maksimum 1000 tam haka sistem ya 1000 tam sistem ni kam kamai ngimlak ban siew hadu 1000 ka insuran desa ki road tax ki passenger tax sidon ki bahak fuel kum ka babon ki jing siew haka kam kali ka jongi gobu ya kali kamai kamdai bagi amba abangi penkeu ka ba kali ngi semtam ka kita bak kismuthu baka gi amba kisem kabu kamdai ka bangi sem kabu ma beliau kirai hi hamne khantam kini kipar balalek asnam ka jingkeu kani ka umpriang ka lalong palak kamno maksimum naka nyofo kila pa hadu kendai fo tam te ka nyet permi kumno ken ka jingseu ya ki jingseu baru jongi bagi deban ai ha ka government